Sanibingelela nonke egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Intshumayelo yethu namhlanje ikhuluma ngokubulala. Sobe siyithulela umfethu osiyabonga. Sinibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ngiyafisa sikhulume ngesihloko esikhuluma ngokubulala. Ngiyafisa sibuke isihloko ukubulala. Siyazi ke bazalwane ukuthi ukubulala isihloko esi-sensitive kakhulu noma yinto emphakathini nje esazi ukuthi isona esikhulu kunazo zonke ezinye izona. Ngisho umuntu ongakholwa angakwamukela umntshontsha, angakwamukela mhlambe i-sexual immorality, mhlambe ukufeba, kodwa ukubulala uma kwenzeka emphakathini wonke umuntu uyathuka. Isona sono lesi esisatshwayo, isona sono ukwazi ukuthi isona esikhulu. Ungakwenza okunye mhlambe kodwa uma usubulala kuyaziwa ukuthi impela uyingozi emphakathini ngoba wenza izono ezisabekayo njengako ukubulala. So ngiyafisa ke sibheke ukuthi lithini lona iBhayibheli ngokubulala. Uthini uNkulunkulu wezwini lakhe ngokubulala? Ngiyafisa ukusho ukuthi ukubulala kuhlukene kabili and iBhayibheli lisivezela kona kokubili ukubulala okuhlukene. Khona ukubulala, igama elithi ukubulala lona lihlanganisa konke ukubulala, noma igama elithi ukubulala lisho konke ukususa ukuphila. Konke ukususa ukuphila kuwukubulala. But-ke ekubulaleni khona ukubulala okuvumelekile, okuvunyiwe izwi likaNkulunkulu, bese kuba khona ukubulala okuyisono phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu angakuvumi. Ngiyafisa-ke sivule iBhayibheli siqale sibheke ukubulala okuvunywe nguNkulunkulu. Ukubulala okulawful akuvumayo uNkulunkulu. Ufunda incwadi ka-Exodus uzothola ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma enika uMose umthetho. Uyakhuluma ngokubulawa kwezigebengu, ukuthi ukubulawa kwezigebengu kuvumelekile. Ngiyafisa sifunde ku-Exodus 21 verse 12 to 14. Sibone ukuthi uNkulunkulu uthini ngokubulawa kwezigebengu. Uverse 12, chapter 21 ka-Exodus, uverse 12. Uthi oshaya umuntu aze afe wobulawa nokubulawa. Kepha uma ebengamqamekeli uNkulunkulu emnikela nje esandleni sakhe, ngiyakumisela indawo ayakubalekela kuyo. Uma umuntu esukela umakhelwane wakhe ambulale ngobuqili, womsusa nase-althari lami kuba afe. Lana uNkulunkulu u-authorize ukubulawa kwababulali. Uthi ukubulawa kwababulali akusona isona. Actually umuntu obulele uNkulunkulu unika umyalo ukuthi naye akabulawe. So lowo muntu ozothatha leyo responsibility yokubulala i-murderer noma yokubulala umuntu obulela omunye umuntu, ngeke abe necala phambi kaNkulunkulu. Ngeke abe necala, kunaloko uzobe enza intando kaNkulunkulu, uzobe enza into edumisekayo phambi kaNkulunkulu. Ikona okokuqala la ukubulawa kwezigebengu uNkulunkulu noma ukubulawa kwababulala uNkulunkulu bekuvumile noma bekukubulala okuvunyiwe uNkulunkulu. Okunye ukubulala bekuvumile uNkulunkulu okuvela eBhayibhelini ukubulawa kwalaba kwabantu baka-Israyeli abebekhonza abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu benqabile ukukhonzwa kwabanye uNkulunkulu. Even emthethweni eyishumi ku-Exodus 20 ukwenza kucaca ukuthi akumele kukhonzwe abanye uNkulunkulu. Ngakho-ke noma ngabe ubani obehlubuka uNkulunkulu akhonze abanye uNkulunkulu, uNkulunkulu beyalile ukuthi labo bantu bangabulawa noma kumele babulawe. Mufunda uNumeri noma Numbers 25 uverse 3 to 5 ufunda kanje. Verse 3, uIsrayeli wazihlanganisa noBhali-Pheyori, intukuthelo kaJehova yasimvuthela u-Israyeli. uJehova wathi kuMose, thabatha zonke izinhloko zabantu uziphanyekele uJehova elangeni ukuze intukuthelo evuthayo kaJehova ibuye ku-Israyeli. uMose wathi kubo abahluleli bakwa-Israyeli, bulalani kube yilona lo abantu bakhe abazihlanganise noBhali-Pheyori. So la kwakukhonzwa uBhali, kukhonzwa abanye uNkulunkulu, and uNkulunkulu ukhipha instruction ukuthi Mose thatha zonke izikhulu nama-leaders alide abantu astray ukuthi bakhonze onkulunkulu bamanga, ubabulale bonke labo bantu. So lokubulala-ke bekungesisi isono futhi. Okunye ukubulala okungesisi isono okuvela eBhayibhelini
noma okuvunywe uNkulunkulu eBhayibhelini ukubulawa kwabezizwe baseKhenani. uNkulunkulu mekhipha abantwana baIsrayeli eGibhithe uthi bazodla izwe lesithembiso laseKhenani, and uthi kuzobe kunezizwe lapha eKhenana okumele zibulawe and nangempela ngesikhathi saJoshua siyabona uNkulunkulu esebenzisa uJoshua nabantu bakaIsrayeli ukunqoba lezi zizwe ayifica uIsrayeli ayifica eKhenani. And muqhubeka-ke uyathola ukuthi ezinye izizwe zasala, khona izizwe enganqotshwanga zaphela noma engachithwanga zaphela. And uma ufunda uSamuel wokuqala chapter 15 verse 1 to 3, uNkulunkulu lapho ukhuluma ngo-Amaleki ukuthi naye intukuthelo kaNkulunkulu kumele imehlele noma kusamele anqotshwe, kusamele achithwe ngoba isikhathi uNkulunkulu usemnikile sona, and sefikelwe isikhathi la khona kumele nayo Amaleki achithwe. Kufundeka nje u1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3, usho kanje uJehova Sebaot uthi, ngiyakuhambela umAmeleki ngalokho akwenza ku-Israyeli, wamelana naye endleleni ekukhuphukeni kwakhe eGibhithe. Hamba manje unqobe u-Amaleki, uchithe impela konke anako, ungamhawukeli, kepha bulala abesilisa nabesifazane nezingane nabancilayo nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongolo. So uthi uNkulunkulu ububi buka-Amaleki sekuze kwafika isikhathi la khona kumele ngimhambele. And khumbula ukuthi lokhu kwenzeka nini, sekudlula isikhathi eside uNkulunkulu embekezelela u-Amaleki engayibuyisela impindiselo yakhe ngakwenza ku-Israyeli. Usethi manje now the time is right, sekufika isikhathi la khona kumele ngihambele ububi buka-Amaleki. And uverse 3 uthi, hamba uchithe konke nakho, ungahawukeli ngisho ingane, ungahawukeli ngisho abesilisa, ungahawukeli ngisho abesifazane, ungahawukeli ngisho inkabi, ngisho imvu, ngisho ikamela, ungahawukeli ngisho imbongolo. And so lokubulala lokhu kwabezizwe noma kwama-Gentile noma kwalezi zizwe ezayingaphandle kwa-Israyeli kwakuvumelekile phambi kaNkulunkulu, kwakuyintando kaNkulunkulu, kwakukuhle phambi kaNkulunkulu. And okunye ukubulala uNkulunkulu akuvumile ezwini lakhe, ukubulala uma uzivikela, ukubulala mhlawumbe isigebengu esikuhlaselayo noma ukubulala isigebengu esihlasela indlu yakho. Uma usibulala leso sigebengu, izwi likaNkulunkulu lithi lokho kubulala akusisi isono, kuvunyiwe uNkulunkulu. Exodus chapter 22 verse 2 funda nje, umisela lificwa lifohla lishawe lize life, akuyikuba icala legazi maqondana nalo. So uma ufica isela endlini yakho libreaka ini lingena bese uyalibulala, udefenda wena nendlu yakho, akuyoba icala lelo, ayukuba nacala phambi kaNkulunkulu ngoba uyayidefenda. Nanoma yiphi enye i-self defense ongayicabanga nayo iyabalwa under leli verse noma nayo ingena under leli verse. Uma umuntu ekuhlasela ngenhloso yokususa ukuphila kwakho noma ngenhloso yokuzama ukubulala bese uyayivikela, awuyikuba nacala phambi kaNkulunkulu ngoba akuyona inhloso embi kumbulala. Awumbophelanga uzungu noma awumhlelelanga ukumbulala lowo muntu, kepha buzivikele, uvikela nokuphila kwakho. So lokho akuyikuba yicala phambi kaNkulunkulu. Okunye futhi ukubulala uNkulunkulu akumisile noma akuvumile ukuthi kwenziwe ngabantu, ukubulala kwalabo abathunywe i-authority noma ukubulawa kwalabo abagcina ukuthula ezweni, abagcina i-justice. Uma umuntu ebulala umuntu ngokugcina i-justice, ngokugcina ukuthula, i-peacekeeping, lowo muntu akayoba necala. La singabala amasosha, singabala amaphoyisa, singabala ama-security, noma ngabe ubani obulala ukuvikela isizwe, ukuvikela umphakathi, ukuvikela umndeni kulezo zinhla ezimiswe i-authority noma ababusi nabaphathi, lowo muntu obulala ngaleyo ndlela akanacala phambi kaNkulunkulu. uRomans 13 zefunda verse 1 no-4 uthi, akube yilo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu, lawa akhona amiswe nguNkulunkulu, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu. Uverse 4 lo, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu kube kuhle kuwe, kepha uma wenza okubi yesaba, ngokuba awuyiphatheli ize inkemba, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokwehlisela ulaka kowenza okubi. So la
lowo muntu wenza intando kaNkulunkulu, lowo muntu wehlisa ulaka likaNkulunkulu kulabo abenza okubi. Iphoyisa, isosha nabo bonke abanye abagcina ukuthula ezweni aboni phambi kaNkulunkulu uma bebulala. So maningi amanye ama-example esingawabheka eBhayibhelini la khona abantu bebulawa kuyintando kaNkulunkulu ukuthi bebulawa, kuwumthetho kaNkulunkulu, kuyinto e-authorized uNkulunkulu. Khona ngisho enye i-example yokuthi even ingane edelela abazali engalaleli, insubordinate, kwakuthiwa kumele ikhishwe iswe esangweni bese ibulawa ama-elder aka-Israyeli noma amalunga aka-Israyeli ayibulayo leyo ngane. Lo ukubulala ingane edelelayo ekuhlaza engaphatheki kwakungesilo futhi icala phambi kaNkulunkulu. So khona ama-example esingeke siwachaze ngenxa yesikhathi, kodwa nawo awukubulala okuvumelekile, awukubulala okuvumelekile. Seyichazile ukubulala okuvumelekile, ukubulala ngaphandle kobubi, ngaphandle kwenhloso, ngaphandle komona, ngaphandle kwentukuthelo. Ukubulala lokhu okungenabo ububi, okungenabo ububi, kungaba ngenhloso kodwa okungenayo imelisi, akuboshwa zungu, akekho umuntu omzondayo noma onomona ngaye omhlelela ukuthi ufuna ukumbulala ngale ndlela. Konke lokubulala ekubaleni ukubulala okuhambisana nentando kaNkulunkulu, okuvunywe uNkulunkulu, okungenabo ububi, okungenawo umona, okungenawo umhawu, okungasiko ngenxa yemali. Sesizobuka-ke manje ukubulala lokhu uNkulunkulu akunqabayo. Mufunda Exodus 20 uverse 13, lapha sinikwa umyalelo wesithupha, kwimiyalelo eyishumi noma ewu-10, umyalelo wesi-6 uthi ungabulali. NakuDeuteronomy 5 verse 17 kunomyalelo futhi othi ungabulali. Lana uNkulunkulu unqabela imeda, unqabela imeda. I-translation e-right ithi do not murder. Yize amanye nje-King James ethi do not kill, but leyo ayikho right, but e-right ithi do not murder. Amanye ama-translation-ke njenge-ESV namanye abeka kahle do not murder, because killing can be authorized by uNkulunkulu, can be lawful, but imurder ayisoze yaba lawful. Imurder ila khona umuntu ebulala omunye umuntu ngezinhloso ezimbi, ila khona umuntu ebulala omunye umuntu ngama-intents amabi noma ngenhloso embi, ngemelisi, ngobubi bakhe azama ukufeza ubusuku enhlizweni yakhe. Iloko-ke ukubulala noma imurder le esokhuluma ngayo kwiphuzu lethu lesibili. Imvamisa umuntu mezocommit murder usuke akha ukuzungu ngalo muntu afuna ukumbulala. I-premeditated, uhlale phansi isikhathi esiningi, uhlala phansi ahlele ukuthi uzombulala kanjani. Yize kwezinye iy'khathi kwenzeka umuntu baxabane manje, mhlawumbe umuntu athukuthele bese ebulala omunye umuntu, kodwa isikhathi esiningi kusuke ku-premeditated, kusuke kunozungu lakhiwe, omunye akhele omunye uzungu lokumbulala. I-dictionary meaning-ke Oxford uma ichaza imurder ithi it is the unlawful premeditated killing of one human by another. Unlawful premeditated killing of one human by another. Kubulawa komunye umuntu ngenhloso futhi kuhleliwe. So iyona-ke imurder le uNkulunkulu ayinqabayo ku-Exodus 20 kuverse 13. Iyona ayinqabayo ukubulala umuntu ngey'nhloso ezimbi, ngemelisi, ngobubi, ngenxa yezathu ey'ningi engaqhamuka kuwena. I-example enhle eBhayibhelini la sibona khona imurder uGenesis chapter 4. Siyasazi-ke sonke istori saKhayini no-Abel ukuthi uNkulunkulu wakhomanda ukuthi kunikelwe, noma kwafika isikhathi la khona uKhayini no-Abel kwakumele banikelele uNkulunkulu, bese u-Abel wanikela ngezimvu zakhe ayifuyile ngoba wayifama. Bese ngapho uKhayini yena njengomlimi wanikela ngey'thelo noma ngama-vegetable, ngokutshaliwe. Bese lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wanaka umnikelo ka-Abel, wanganaka kaKhayini. So uNkulunkulu wathokoza ngomnikelo ka-Abela ngoba wayemnikelela ngomnikelo awuthandayo. Ama-sacrifices amahle eNkulunkulu ilawa ayimhlatshelo, hhayi imithi mhlampe noma okutshaliweyo. So that's why uNkulunkulu wawunaka umnikelo ka-Abela. Bese lithi iBhayibheli-ke uKhayini wathukuthela enhlizweni yakhe.
waba ne-envy, waba nomona nomhawu ngobhuti wakhe ukuthi uNkulunkulu waye engawunaki umnikelo wami kodwa enaka umnikelo wabhuti wami uKhayini. Sorry, wabhuti wami u-Abela. uKhayini-ke wane-envy ngo-Abela, wanomona, even wathukuthelela ngisho uNkulunkulu, and then wadivayisa kombulala ubhuti wakhe u-Abela, wakha uzungu lokumbulala, wathi asiye endle, wase eyambulala khona. Le example kuyemeda, uyabona lento ukuthi uyihlelile uKhayini, uyabona futhi ukuthi isuka kububi benhliziyo yakhe, imelis le umalicious ngokumbulala ubhuti wakhe, ububi le obusuka enhlizweni yakhe, obusuka kumona anawo enhlizweni yakhe, obusuka futhi kwintukuthela enhlizweni yakhe, then-ke wambulala ubhuti wakhe. Ziningi ezinye indawo eBhayibhelini ezisivezela imeda, but ngeke siyibuke lawo ma-example ngenxa yesikhathi. And maningi ama-reasons even today adala abantu babulale abanye abantu. For example, khona abesifazane ababhotha iy'ngane, ababulala iy'ngane zisasesiswini ngenxa mhlawumbe yokuthi bafuna i-freedom. Abanye uthola ukuthi bebengakuhlelile ukuba nabantwana noma ukuthola ingane noma ukukhulelwa bese beyayibulala ingane. Abanye uthola ukuthi abasazwani noyise womntwana bese bona ukuthi akasikhipheke isisu ambulale lowo mntwana. Abanye babulala abanye abantu ngenxa yentukuthelo, umuntu baxabane mhlawumbe adinwe noma umuntu enze okubi kumuntu bese ethi ngizomkhombisa ukuthi nguba angenziwa njalo mina bese yambulala. Lokhu ukubulala ngenxa yokudinwa nangenxa yempakamo. Khona ababulala ngenxa yemali, mhlawumbe ufuna ukuthola imali ye-insurance omushwali bese ubulala mhlawumbe ispouse sakho noma unkosikazi wakho noma ukhava umuntu nje wasemndenini bese uyambulala. Nabanye bayinkabi bakhokhelwa bathenga ukuthi bayobulala. Maningi ama-reasons, abanye babulala ngenxa yomona, abanye bayathakatha, abanye badlisa abantu poison ngenxa yomona. Maningi ama-reasons adala ukuthi abantu babulala abanye abantu. And lesona bazalwane asikho free from sona, noma asikwazi ukuthi asikho guilty kusona. Nathi si-guilty, nathi siyabulala kwesinye isikhathi. U1 John uyasitshela ukuthi sibulala kanjani sesikholwa sesingabazalwane. Uthi noma ngabe ubani ozonda umzalwane wakhe ungumbulali, and bese ethi niyazi ukuthi akukho umbulalo nokuphila okuphakade okuhlezi kuyo. So bazalwane, nathi asiqaphele, singathi singabazalwane, singathi sama-Christian kodwa sibe ngamaKrestu ababulali futhi. Asingazondi abanye abazalwane, asingazondi abanye abantu, kepha sithande abantu njengalokhu uNkulunkulu naye ethanda abantu, nathi asibathande abantu ukuze singayitholi sesama-murderers sibe singamaKrestu. So bengifisa nje sibheke lezo nhlobo ey'mbili zokubulala. Okokuqala, i-killing evunywe uNkulunkulu. Okwesibili, i-murder. Amen. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku-YouTube naku-Spotify. Amandla Ensindiso Podcast. Siyabonga.